Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunna linehtediye levlâ en hedânallah. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن والذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Bizni Allah hidayetke kundirgen, ko'ngillaribizga iman nurun eng zinnatli narsa etib o'rnashtirgan Alloh subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga ko'ngillarimizning to'ridan chiqqan salavat sharifalarimiz bo'lsa edi. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ala ni'metil iman. Bizning ko'nglimizga iman nurun eng qadrli narsa etib o'rnashtirgan Alloh taolaga Elhamdülillahi Rabbil Alamin ala ni'metil islam. İslam dinine bulganımızga minglagancha Alloh taolaga shukranamiz. Qur'on o'qirga Alloh taolo bizga nasib etdi. O'qiy olmagan kishilarga tinglarga hamda shuning bilan amal qilarga Alloh taolo nasib etdi. O'qiy olmagan hamda iranir edim degan kishilarga Alloh taolo aql berdi, mumkinchilik berdi. Alloh subhanahu va taolo jumla bizga da shu Qur'onni o'qirga, Qur'onni anglarga, shuning bilan amal qilarga nasib eylasa edi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning ümmetinden bulganımız için Allah Teala'ga minglarcha şükranalarımızı aytamiz. Muhtaram aziz kardeşlerim, kechagi kundan başlap, Cuma günü Arafa'dan başlap bugünkü günde şu şatlığımız devam ete. Bugün hacılarımız şu Arafat'tan qaytıp Muzdalife'den Mina'ya qaytıp inşallah kurbanlar şala başlayırlar. Hacga bargan kişiler şu hislerini sizeler. Nişe gitip kışlar şu öz vatanlarına qaytkan şekilde biz şu yerde yaşasak da hacılar gitken vakitte karali alar gittiler biz kaldık diyen şekilde şu nersege ak kınlaşıp kızgıp kalatıran bulabız. Hacga bargaç, ihramlar kigeç, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek tip telbiyeler eytebiz. Bütün dünya meşakkatlerin, bütün dünyadaki bulgan şu baylıklarımızı kaldırıp, meşakkatlerimizi unutup, bir Allah subhanahu ve teala'ga ibadetke jiyilişabız. Allah büyük baxtli kişiler, lakin elhamdülillah bizning de baxtimiz kim tugul. Şu o'zimizning vatanımızda, o'zimizning siyikli vatanımızda, iminlikte, tinchlikda, şunday nimetde yaşap, biz de o'zimizning masjidlarimizga kelib, rahatlanib, şu masjidlarimizda Qur'onlarni o'qib, tinglab, va'zlarni tinglab, ibodat qilib, mana qurbonlar da chala olamiz. Bu tugilmi zo'r baxt. Alloh taolo kelajakda da şu iminlikni, tinchlikni saqlarga hamda kelajakda da dinimizga Alloh taolo xayrli rivojlar nasib eylasa edi. Kecha Arafat tağında hacılar basıp durup şu ibadetlerinde kollarını ko'tarib dua kıldılar. Biz de dua kıldık çünkü Arafat günü bende urazat tutup Allah Teala'dan sırasa ol yılının hamda gelecek yılının günahları. Qaybir rivayette o'tgan yılının hamda bu yılının günahları yarlıqana dedi. Uruslarda başka dinde var праздник прощения degan ham shunga o'xshagan narsalar bor. Bizde Allah subhanahu wa ta'ala mina şu cuma günlerin, Arafa günlerin, hac vakitlerin, Ramazan ayında ay boyuna ibadet kılıp kimdendir tugul belki bir Allah Teala'dan gafuyetini sırıp mina şu şimdi Allah Teala bizge mümkünçilik bire. Atnasına bir tapqır, yılına 52 tapqır kuruşup cuma namazlarında katnaşabız.
El-cum'atu haccul mesakin dedi Peygamberimiz. Miskinlerinin, hacga bara almayan kişilerinin cum'aga kilüleri özü bir hac şekilde bula dedi. Şunun için elhamdülillah Allah kış yetmegen nerse bile yüklemi. Muhammed ibn Sirin degen bir zor alim var idi. Ol mufassir de hadislerini de bizge koşuruşu, tapşırışı, bik zor tafsirlerini de kılışı Muhammed ibn Sirin ol Irak'tan hacga kilgen de hamda bir kişi andan sırı. Sen kayan kildin di. Muhammed ibn Sirin ayta men de bik jirak ilden keldim di. Men de Irak'tan keldim di. Men munda kelgende 2 ay keldim di. Sen kayan kildin deb sırı tegi kişiden. Tegi kişi ayta amin ma varra nahr degan söz bugün Orta Aziya, Srednye Aziya'dan. Men Srednye Aziya'dan keldim. Men sen 2 ay kelgen bolsang, sen Mekke'nin kurşisine ali. Amin keldim Orta Aziya'dan men 5 yıl keldim. Keldim de akşam bitti, to'xtadim da, işledim, tağı akşa taptım da, mana şulay aytib kela kim 4 yıl keldi, kim 5 yıl keldi. Subhanallah, ko'z oldingizga keltirigiz. Bir yerga borganda 4-5 yıl borarga kerak. Bizning babalarımızning babalari istimizdagi bo'lgan farz deb hajlarga mana shunday og'irliklar bilan bordilar. Hamda şu hajga barganda angar 30 yaş bolsa, qaytganda angar qayadır 40 ga yaqin bola. Zor ilimler alıp, zor ibadatlar qılıp, zor galimler bilan ko'rishib, o'z vatanlarına qaytdılar da, hamda bugungi kunda Orta Aziya bolsun, O'zbekiston, Tojikiston, şoňar ışagan iller, o'zimizning Rossiyadagi bo'lgan galimlerimiz bundan soň bütün dünýäge şu ilimlerini, Allah Teala'nın sözünü tarattılar. Biz de elhamdülillahi Rabbil Alemin'nin de baxtli kişiler. Kim hacga bir kitap qırıp barganları da var. 4-5 yılga bir tapqır gımraga da barganları var. Lakin şu baru bilengine tugul muhtaram aziz kardeşler. Her bir işte ihlas gerek. Kim öz vatanlarında kalıp hacga bara almasa da barır idim, ibadet kılır idim deyip aytıp ihlas bilen aytığı belki onun hacga bargan şekilde buladır. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bizge nasip etti bu yılını isen karşı alırga kurban beyramların. Aramızda kaybırları kele almadı çünkü ili ağırtıp yata ya ki ölüp gittiler. Biz keldik elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şunun için her bir adımımız için Allah Teala'ya bizi rahmet ettiretiyiz. İsinizde bulsa bundan 70 gün elik Uraza gayetiydi. Şu Uraza gayetinde biz sizin bilen Fatiha suresini gün sayın okuyturgan, barımızda yatka bile turgan Fatiha suresini okuduk. Fatiha suresinin mağanasını siledik. Anı kabatlap durmayın bitinizde bilesiz. Lakin ondan da kıskarak 5 vakit namazda okuyturgan ali tağı bir kıskağına sure de var, ol da bulsa İhlas suresi. İhlas suresi, ihlas nese degen söz? İhlas Urusça aytgan vakitte iskrenность degen söz. Bu bende ihlaslı. Ol özünün işin ihlas bilen işli deyip aytsan, demek ol kişi orununa yetkizgen söz. Kaybir tefsirlerde ihlas degen söz очищение deyip atala, şistarnu. Mine şu İhlas suresini bugün sizin bilen ders etip ötemiz cemaat. Barınızda bilesiz anı. Ama lakin tirenerek şu İhlas suresine kirişsek, inşallah tağı da Allah Teala'ya muhabbetimiz, onun sıfatlarına, onun isimlerine, onun uğraşı etmişliği kaçistolarına, epitetlerine tağı da düşünüp Allah Teala'nı tağı da köbrek yaratırız. En kısa sure, barımızda yaratıp okuyturan surede Allah Subhanahu ve Teala nasıl dedi? Kul. Aytsin, Peygamberimizge aytdı. Kul aytsin, скажи. Allah Teala Peygamberimizge aytdı iken demek bizge de ol tiyişli. Ayt, kul huvallahu ahad. Allah Teala bir. Barınızda bilesiz bu sözünü. Ama lakin uylap qarayıq cemaat, yer yüzünde bütün nesleni Allah Teala parlap yarattı. Sıtvirino papari, hatın issilik salqınlık. Plus minus nestekne alsak da Allah Teala bütün nesleni parlap yarattı. Parlık bulmasa yer yüzünde yaşayış bulmasıydı.
Әгәр дә ир белән хатын булмаса, балалар булмас иде. Әгәр дә плюс белән минус булмаса, электричество булмас иде. Безгә күзгә күренгән, күзгә күренмәгән бөтен нәрсә җир йөзендә Аллаһ Тәгалә парлы итеп яратты. Ва халакна кулли шайин заужейн. Бөтен нәрсәне Аллаһ Тәгалә парлап яратты. Ләкин җир йөзендә бер Аллаһ Тәгалә генә ялгыз. Сәламәтлек бар, авыру бар, үлем бар, тереклек бар, җәһәннәм бар, җәннәт бар, ир бар, хатын бар, һәм башкалар, һәм башкалар. Шуның эчендә мөхтәрәм азиз кардәшләр, кайбер диндә индусларда булсын, анда 50-дән артык үзләренең илаһлары бар, божестволары бар. Кайбер диндә кешегә яки пәйгамбәргә табыналар. Кайбер диндә ташка, кайбер диндә агачларга табыналар. Ә без әйтәбез, юк, ташка да түгел, агачка да түгел, айга да түгел, кояшка да түгел, пәйгамбәргә дә түгел, фәрештәгә дә түгел. Без кемгә табынабыз, кемгә гыйбадәт кылабыз, кемгә итаат итәбез? Кул хуаллаху ахад. Аллаһ Тәгалә ул бер. Моның соңында Аллаһу самад дигән бар. Аллаһ Субхана ва Тәгалә ихтияҗсыз камил хуҗадыр. Бер нәрсәгә дә Аллаһ Тәгалә мөхтаҗ түгел. Biz her bir minut muhtaç. Күпме генә сәламәт булсак та, күпме генә без көчле булсак та, күпме генә бай булсак та, бер ашаганнан соң бераз вакыт үткәч тагы да ашыйсы килә. Ашаганнан соң җыклыйсыбыз килә. Җыклаганнан соң тагы да яшәешебез килә, үрчисебез килә. Biz şu kadar zayıf, şu kadar bespomishni uğraşı aytkanda, lakin Allah Subhanahu wa Taala ul мәңге tirik ham ihtiyaçsız kamil hocadır. Ul самодостаточный degan söz. Subhanallah. Allahu Akbar. Şuşunday Allah Teala'nın sıfatlarını işitkenden soň, Allah Teala'nın bergen nimetlerin, Allah Teala bizge bergen şu tabiatni, uğraşı etmişli prirodani başımızını көтәреп караганнан соң, айга, кояшларга караганнан соң, шушындай тонна, миллион тонналар тауларга, миллиард анда кубометр суларга караганнан соң, адам баласы все сотворено природой дип әйтсә, ул ахмак була. Менә шушыларны күргәннән соң, ла хаула ва ла куата илля биллахил галиил газим, Аллаху акбар дип Аллаһ Тәгаләне олыласак, Аллаһ Тәгалә гыйлем өстенә гыйлем, акыл өстенә акыл бирә торган була. Кул хуаллаху ахад. Аллаһ Тәгалә бер. Бүгенге көндә кемдер Святая Троица дип, Аллаһ Тәгаләнең атасы бар, баласы бар. Яһүдләрдә пәйгамбәрләрнең кызлары бар, балалары бар. Яки Аллаһ Тәгаләнең кызлары бар, балалары бар дип әгәрдә нинди шундый игътикад булса, без әйтәбез, Аллаһ Тәгалә лам ялид ва лам юлад. Аллаһ Тәгалә һич кемнән тумады һәм һич кемне тудырмады. Не родил и не был рожден. Субханаллах. Ничек итеп аңар ышанырга кирәк? Менә шулай итеп ышанырга кирәк. Аллаһ Тәгалә бер. Аллаһ Тәгалә ихтияҗсыз камил хуҗадыр. Һич кемнән тумады һәм һич кемне тудырмады. Аллаһ Тәгаләнең баласы да юк, кызы да юк. Фәрештәләрнең балалары да, кызы да юк. Аллаһ Тәгаләгә без мөхтаҗ, Аллаһ Тәгалә безгә мөхтаҗ түгел. Ул урысча әйтмешли самодостаточный. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Аллаһ Тәгаләгә тиң булган бер нинди зат юк. Нет ему равных. Аның җыклыйсы да килми. Ул һәр вакыт уяу. Аның ашыйсы да килми. Ул һәр вакыт Аллаһ Тәгалә тук. Ул аның авалы да юк, аның ахыры да юк. Ул мәңге тирек. Җир йөзендә Аллаһ Тәгалә безне дөньяга ихтияҗсыз китерде, дөньядан ихтияҗсыз ала. Не по своей воле мы родились. Аллах Всевышний родил нас через наших родителей. И не по своей воле мы уйдем из этого мира, Аллах заберет нас посредством Азраиля. Аллах Субхана ва Тааляның менә шушы игътикадына, вероубеждениягә нык итеп ышансак, ул вакытны иманыбыз нык була, мөхтәрәм азиз кардәшләр. Намазда ихлас кирәк. Менә шушы Кул хуаллах да, Кул хуаллах сүрәсе, кыска гына сүрәдә, Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад, бөтен игътикад үз эченә алынган. Шуның эчендә Ибраһим галәйһиссәламгә кайтабыз. Ибраһим галәйһиссәлам шушында ата бабалары ясаган, үз куллары белән ясаган шушы пытларга, сынымнарга, идолларга табындылар. Ибраһим галәйһиссәлам килеп, менә шушы идолларны юк итте.
идолларны балта белән чапты да иң зур идолга, иң зур путның култык астына балтаны тыгып куйды. Иртә белән килсәләр шушы үзләренең гыйбадәт ханаларына бөтен путлар сынган, бөтен путлар ватылган. Әйе, кем аны эшләде дигәч, Ибрахим исемле монда бер кеше бар иде. Ул аларга каршы булып йөрде. Ул аны эшләгәндер дигәч, Ибрахимны китерделәр дә. Ибрахим әйтә: "Сез бит аны илаһ дип беләсез. Сез бит аңар табынасыз. Сез бит аны бөтен нәрсәне беләсез" дип әйтәсез. Үзеннән сорагыз диде. Килде шуларның путларыннан. Менә шушы Ибрахимны соңыннан Аллаһ субхана ва тааля сынады. Ибрахим алейхиссаламны утка ташларга булдылар. Аны бик яхшы беләсез. Кабатлап тормыйм. Ләкин шушы Ибрахим алейхиссаламны утка ташлыйм дигән вакытта Җабраил килде. Җабраил килде дә әйтте: "Исра миннән, мин сиңа ярдәм итәм" диде. Ләкин нәрсә диде Ибрахим алейхиссалам? "Амма минка фала ва амма миналлаһи фабала." Синнән булса Җабраил ярдәм сорамыйм. Аллаһдан булса Аллаһ Тааладан ярдәм сорыйм, ул мине саклаячак дип бөтен эшен Аллаһка тапшырды. Шушы утка ташлаганда бер дуа укыды, аны да сез беләсез. Хасбияллаһу ва ниъмал вакил, ниъмал маула ва ниъман насир, гуфранака раббана ва илайкал масир. Достаточно мне Всевышнего. Миңа беркем дә кирәкми, беркемнән ярдәм сорамыйм. И Раббым, сиңа тапшырдым бөтен эшемне. И Раббым, сакла мине дип Ибрахим алейхиссалам шушы ихласы, иғтиқаты, вероубеждениесі, искреннесі көчле булды да Ибрахим алейхиссаламны Аллаһ Тааля саклап калдырды. Шул ук Ибрахим алейхиссалам Аллаһ Тааляга вәгъдә итте: "И Раббым, әгәр дә миңа угыл бала бирсәң, если подаришь мне сына, я готов принести в жертву своего сына" диде. Миңа әгәр дә, и Раббым, картаймыш көнендә бер бала бирсәң, мин шушы баламны кырбан итеп чалырмын дигән Ибрахим алейхиссаламны Аллаһ Тааля тагы да сынады. Бирде бала. Баласы үскәч, инде шушы баланың ниен беләсез, тәртибен беләсез. Баланы чаламына дигән вакытта бала үткен пычак үтмәс булып, шушы баласы әйтте: "И әтием, мин беләм, син мине чаласың килә, ләкин кулың тетрәмәсен, пусть не дрогнет твоя рука" дигән шикелле. "Жәлләмә мине, сатаҗидуни иншааллаһ минас сабирин. Иншаалла мине сабыр итүчеләрдән табырсың" дип Аллаһ Тааля Ибрахимны да сынады, баласын да сынады, ләкин Аллаһ Тааля җир йөзенә кан түгә торган зат түгел. Аллаһ Тааля шушы кан түгелмәсен өчен, бәндәне үтермәсен өчен Аллаһ Тааля куй сарыкны җибәрде дә, менә шушы көндә, бүгенге көндә, шушы вакыттан бирле, Ибрахим алейхиссалам вакытына бирле безгә шушы кырбан ваҗиб булып калды. Әгәр дә шулай булмаса, Аллаһ сакласын, кырбанга бәлки балаларыбызны чалырга туры килер иде. Ләкин Аллаһ субхана ва тааля безнең динебезне шушындай мантыкта, акыллы мантыкта яратты. Бер кайчан да безнең динебезгә беркем дә сүз әйтә алмый. Менә анда кешеләр үтерәләр, тегеләр әйтәләр, булай әйтәләр дип әйтә алмый. Һаҗум итәләр, мусламаннар үтерәләр дә җирне алалар дип әйтә алмый. Чөнки ислам бер кайчан да кан белән, кыш белән, мылтык белән, кылыч белән килмәде, бәлки ислам һәр вакыт гыйлем белән, хикмәт белән, сабырлык белән һәм дә күркәм хылык белән, тәмле тел белән дөньяга килде һәм шулай дәвам итә. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, безгә шушы исламда булырга Аллаһ Тәала насыйп әйләде. Кырбан чалабыз, менә бүген кырбан чалабыз. Кырбан чалган вакытта Ибрахим алейхиссаламның дуасы бар. Аны укысак яхшы, укымасак телебез белән генә әйтсәк була. Нәрсә ди? Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллаһи раббил аламин ла шарика лах ва бидзалика умирту ва ана аввалул муслимин. Инна салати, минем укыган намазым, ва нусуки, минем тоткан юлым, укыган намазларым, кылган гыйбадәтләрем, ва махяя ва мамати, минем дөньяда яшәвем, минем дөньядан китүем, үлемем лиллаһи, Аллаһ өчен. Мое поклонение, моя жизнь, моя смерть, все, что я делаю из поклонения, это все ради Всевышнего. Менә шулай булырга тиеш. Һәм әйтәбез: Аллаһумма һаза минка ва илайка. И Раббым, менә бу сарык синеке һәм сиңа кайтачак.
Lan yanalullahu luhumaha ve la dima'uha velakin yanalu taqwa minkum. Şuşu qurban çalu bilen Allah Teala'ga anın siyegi de, mayı da, jını da, kanı da erişmi. Allah Teala'ga kerakmi anın kanı da, jını da, mayı da, siyekleri de, ayakları da bir nese kerakmi. Allah Teala'ga nese kerek? Velakin yanalu taqwa minkum. Allah Teala ayta, sizning ko'nglingizda bo'lgan imanınız, ixlasınızны sınadım. Şuşu imanınız, ixlas bilan siz cennetke kira alasız dedi. Mana şunun için muhterem aziz kardeşlerim, bugün kurban çalgan vakitte it işin tugel, may işin tugel, jın işin tugel, nedir akşa tabır işin tugel. Rabbim, elhamdülillah beni selamet etip yarattın. Beni İslam'da yarattın. Elhamdülillah kollarım, ayaklarım var. Min isen, özünün bergen nimetlerin bilen akşalarını taptım. Rabbim, niçin min kurban çalmayayım? Elhamdülillah kurban çalam deyip, mana şu kurbanlarını inşallah biz muhterem aziz kardeşler. Ol kurbanlarını işletemiz. İşten bir ilişin özümüzge mecliske alıp kalabız da iki ilişin taratabız. Miskinlerge, yetimlerge, priyutlarga, şakirtlerge, hem muhtajlarga, tul hatınlarga, yetimlerge taratabız. Бар мы шундай din? Есть еще какая-то другая религия, как наша религия ислам. Kurbanlarını çalıp, şularını rahatlanıp, жылы şatlanıp taratabız. Yarlı kişiler, akşasız kişiler, itsiz kişiler şu itli bulalar. Kimgedir bir ayga jite, kimgedir yartı yılga jite, kaybir şakirtlerge bir yılga jite aşarga. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şunu taratabız da sinemiz. Mana şu hakiki iman muhterem aziz kardeşler. Kaybir kişi aytığı mümkün, sen namaz okumaysın, sen urazat tutmaysın, kurban çalmasan da bula kurbanın kabul tugul deyip de aytuşları var. Kaybir kişi ayta, sen namaz okumaysın, urazat tutmasan bula urazan tutuğun dürüst tugul deyip aytuşları mümkün. Yok muhterem aziz kardeşlerim. Nesesin bu sadaşlarga gerek beyt. Nesedendir başlarga gerek. Çivotun adını çınayt. Kimdir kurban çaldı da bugün bir zor biznesmenler var, milyonerler var, milyarderler var. Onlar namaz okumaylar. Onlarga namaz oku bik ağır. Milyon milyardlarını birerler namazını okumaska. Bu tabii hal. Çünkü Allah Teala ayta innaha lekabiratun illa alel khashirin. Namaz ol bik ağır nerse. Namaz ol bik ağır nerse. Onlar bik katı kişili iman kirek, ihlas kirek, bik katı ubijdiğini kirek. Allah Teala'ga muhabbet kirek. Kurban çalarga ol katı kirek mi? Çaldın, akşasını birdin, yakanda umrege barıp kaytırga küp kirek mi? Kaybir ayında urazat tuturga, anda iman kübrek kirek. Şunun için Allah Teala'ga nişi gitip yakın kile alasız, şundi yol bilen kilirge kirek. Çünkü kurban degen söz, Allah'a yakın bulu. Karuba, yakrubu degen fiilden alıngan Arap dilinde Allah'a yakınayu. Elhamdülillah. La taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Bir qaşanda Allah'ın rahmetinden ümit izmegiz. Yok indi min günahlı şul kadar. Min indi hazır başlamayım da namazımını da urazamını da çalsamın da kurbanını çalırmın. Min şu hatlı günahlı bende. Mina hazır namaz okurga da meşitke kirge de min tartınam. Bulmay kabul etmey Allah Teala deyip aytuşlar var. Yok cemaat. Allah Teala көп bulsa da günahlarını gafu ite. En zor günah, самый большой грех – это безверие. Allah'a aşanmau, яки Allah'a şirk kaytu, Allah'a satavarishlarin kompanionlarını kitru. En zor günah, kişi utru. Ayında kalgan günahlarımız, vak günahlarımızını Allah Teala çin tövbe bilen bizni inşallah gafu ite. La taqnatu min rahmetillah. Bir qaşanda Allah'ın rahmetinden ümit izmegiz. Никогда не отчаивайтесь от милости Всевышнего. Всевышний прощает грехи, даже если они большие. Şunun için muhterem aziz kardeşler, kıymet dibinde isrip yatkan kişiye de bittiğinde o cehennemli deyip etmegiz. O kaşandır oynur da, şistanır da, tövbe kılır da, ihlas bilen namaz okup, tövbe kılıp, bütün kılgan amellerinden tövbe kılır da, belki bizge karaganda da, şapanlı, şalmalı, sakallı, ellenindi mullalara karaganda da, müftilerge karaganda da izgilerek buluğu mümkün. Uğraş etmişli, цыплят по осени не считают. İnnemel a'malu bil havatim. Her bir nesne ahırı bilen. Bende Müslüman bulup tuğur, Müslüman bulup yaşar, Allah saklasın kafir bulup dünyadan gittiği mümkün. Bende kafir bulup tuğur, kafir bulup yaşar,
Hem de Allah'ın bereketi bilen, nimet bilen İslam'a gelip Müslüman bulup günahları yarlıkan halinde ketüğü mümkün. Şunun için birimizin de kısa bizde cennetin açkışları yok. Allah subhanahu ve teala bizden ahırı ömürleri bizne iman bilen, İslam bilen, la ilahe illallah kelimesi bile oturga cümle bizge de Allah nasip eyleseydi. Tekbirini kübrek aytırga gerek muhterem cemaat. Namazdan sonra tugel, mına indi bir gün tekbir ayttık, hazır tağı bugün irtaga bir sıkın aytabız. Qayağına bulsağız da, maşinaga oturasız mı, iğe qaytasız mı, balalarınızla oynaysız mı, qayağına bulsa da Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamdu deyip tekbirlerini aytıp jirge tiyiş. Tağı da Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Mana şu Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim degan so'zni ko'p aytdingiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi, kalimatani iki so'z. Kalimatani habibatani alar rahmani. Allah Teala bir qatı yarata bu sözlerini. Allah bir qatı yarata bu sözlerini yaxshi ko'ra. Thaqilatani fil mizani. Mizanda, ulçavda, nivesах очень тяжелые. Ve hafifatani alal lisani. Tilga aytirga u bek jengil. Narsa? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi degan so'zning ma'nosi, ey Rabbim, bütün kimchiliklardan men seni poklayim. Bütün kimchiliklardan у Всевышнего нет никаких недостатков. Subhanallahil azim, я тебя возвеличиваю, о Всевышний. Мен сені көтерем, мен сені ұлылайым, ey Rabbim. Ve bihamdihi hamda sina özümün rahmetlerimni bildirem deyip jirsek, Allah subhanahu ve teala inşallah günahlarımızı da gafu ite. Bigirek de şu şekillerde Qurban çalgan vakitte kimdir o'zi işin çala, kimdir xatını işin çala. Ali kişi bir kişi keldi de Hazret bir sıravım var idi dedi. Bir sıravım var idi. Mına men ali köpten tugul yanağına ilandım. 1-2 yıl yaşayım. Mına men qurban çalasım kele. İş qurban çalam. Birsin mına munda çalam, birsin anda Mekke'ye jiberdim. Birsin tağı özümün tuğan avlumda, Qayadıranda rayonda çalam. Metam işisinde özünün isminden çalasın mı? Yok, birsin peygamber isminden çalam, birsin ikisini özümün isminden çalam. Tuqtala asin şu xattık akşam köp bolgan bolsa, sen ayda birsin özünden çal, birsin cemaatinden çal. Ayt maturum, mana men bu yılni ali akşam var, mümkinçiliğim var. Senin isminden de çalasım kela desen, onun ko'ngli bola. Ol sine maturum di janaşım di sana tağı da muhabbeti arta. Bir peygamber ismine çalam gerek mi, peygamber ismine çalırga sahabeler de peygamber ismine çalmaganlar, sen çal başka belki özünün merhum bulgan Atiyaniyinin isminden bir de olmasa insanlar iken Allah isminden çal. Artık kılanıra gerek mi? Artık kılanıra gerek mi? Sen namaz okuyorsun böyle. Yok hali namaz okumayayım. Sen 4-5 kurban çalgançı, bir kurbanını çal da gaileden namazga bas. Mine şolay deb akirtnab aytgandan so'ng rahmat hazrat ko'p narsani anladım deb ketdi. Shuning uchun muhtaram aziz qardoshlarım, ali qurbonga xatlik, hajga xatlik, boshqa turli izgiliklarga xatlik bizning narsamiz bor, bizning namozimiz bor. Shu namaz dinning tiragi, opora religiya namaz. Namaz mu'minning nuri. Kıyamet gününde Allah subhanahu ve teala bizning tanıtıran bulan mangaydağı nurdan, ağıl mangaydağı nur bulaygına bulmay, secde kılgan mangaydağına nur bula. Şunun için birinci kurban uraza yeki hac deb sıramasılar. En birinci imandan so'ng Allah teala namazını sırar. Evvela ma yuhassabu bihil abdu yevmel kıyameti as-salah. En birinci kıyamet gününde imandan so'ng sıralana turgan narsa namaz. Kim namazını mükemmel ornuna yetkizip okudu iken Allah Teala ul bendenin bütün işinde hoş göre, bütün işinde oңайлы ite. Köpmegine meşitler salsan da, kütülep kurbanlar çalsan da, aylap urazalar tutsan da, eğer de namazın bulmasa ol vaktini kimşilik kilettiği ibadetlerge. Şunun için muhterem aziz kardeşlerim, biz uğraş etmişli prioritet degen narsani bilirge tiyiş. Arapça ul avlaviye deb atala. Birinchi ishlana turgan u ish bilan u. Anlar so'ng endi qolgani. Allah subhanahu va taala shu haqiqatni jumla bizga da'onlarga Allah taala nasib eylesin. Dualarning qabul bo'la turgan vaqti jamoat.
Менә шушы мәчеттә Гаит көннәрне, кояш чыкты, закламый корбан чалабыз, барыбыз да мәчеттә утырабыз. Иң дуаларның кабул була торган вакытлары. Дуа гыйбадәтнең җилеге. Җилекнең нәрсә икәнен беләсез? Сиякнең уртасында суга кашыкка җилекне кабабыз бит. Нәкъ шулай ук гыйбадәтнең җилеге дуа. Дуа үзе гыйбадәт. Просьба это есть молитва. Аллаһ Тәгаләдән сорарга ялмыйк. Хуҗадан сорарга ялыйк. Директордан сорарга ярыйк. Әллә нинди патшадан сорарга ялыйк. Аллаһ Тәгаләдән ялырга кирәкми. Аллаһумма ла манига лима аътайта ва ла мугтия лима манагта ва ла янфау зал джадди минкал джадду. И Раббым, син биргәнне беркем дә ябып куя алмый. Син ябып куйганны беркем дә бирә алмый. Ва ла янфау зал джадди минкал джадду. Сырама кемнеңдер ниндидер бер байдан, сырама ниндидер бер патшадан, сыра Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә үзе белә кемнең аркылы ничек бирергә. Менә шушы дуа. Аллаһ Тәгалә җөмләбезгә дә шушы гаит көннәрне, кылган дуаларыбызны, шалган корбаннарыбызны, кылган хаҗларыбызны Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылса иде. Илләребезгә, көннәребезгә Аллаһ Тәгалә хәерле иминлектәр, тынычлыклар бирсә иде. Авыруларга Аллаһ Тәгалә хәерле шифалар насыйп итсә иде. Аллаһ Субхана ва Тәгалә динсезлектә, намазсызлыкта җөрүчеләргә күңелләренә һидаят нуры, иман нуры, ислам нуры насыйп итсә иде. Иләнмәгән кияүгә чыкмаганнарыбызга, İlənməgən kiyəvə çıxmağan balalarımızga, anıqlarımızga, alar üsüb jitələr, üsüb kilələr. Alar içində Allah Teala'dan sırğa tiyişi bulabız. İ Rabbim, gaziz balama, gaziz anımğıma hayırlı bəndə nasip etsən idi. Gıybadət qıla turgan, özündən qorxub tura turgan, көңілləri titrəb tura turgan hayırlı izgi bəndələr nasip etsən idi deyib Allah Teala'dan sırğa tiyişli bulabız. Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina qurrata a'yunin ve cealna lil muttaqina imama deyib İ Rabbim, şuşu көңілләребезне шатландыра торган, көңілләребезне, күзләребезне шатландыра торган безгә җәмәгатьләребезне, балаларыбызны бирсәң иде. Аларны күрү белән безнең күңелләребез шатланып, без киләчәктә аларга дуачы, алар безнең өчен дуачылар булса иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорау кирәк. Дөньядан үткән кардәшләребез бар, әтиәниләребез бар. Аларны да дуадан ташламаска. İsen vaxtında Allah'ın duasını aldık elhamdülillah. Lakin ölgenden sonra üstümüzden buruş düşmüyor. Bigirek de mine şuşa gayet günlerinde, bayram günlerinde ziyaretka baru şart tugul. Rabbi gfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Ya Rabbim benim günahımını gafu et. Ve li validayya benim atiyanilerin günahlarını gafu et. Hem kıyamet gününde imam bile ötken bütün bendelerin günahlarını gafu et deyip Allah Teala'dan namaz sayın sırgat yiyiş. 7 günde güne tugul, 40 günde güne tugul, yıl ötkeş güne tugul. Ama lakin namaz sayın Allah Teala'dan sırasak, mına nişi gitip özümüz namazda rahatlangan şekilde namazdan soň bizning atiyanilerimizning de ruhları rahatlanaturan bula.